umureberezi wa West Ankole Right Reverend Johnson Tuyinumujuni abwira abanya-Uganda okwekwasa mukama ngo yaza kuzarwa abashanje bezere. Yesu akaiza kuzuna abantu omukibi kurugo mukibi nambwe rukora rero Christmas yabaho wagizamu rero wajware imyenda rero wazo mukuriya wazo mukushemerero wazo waguma mu kibi yargaho yahinguruka guma mu kibi obe no mayangu ekiro kikuru cyagira makuru wawe ajumirire ekibi cyamarwa ekiretire bamwe okuburri hango mugasho na no makagabo mukama bahereza umugisha mukama barinde imbedeze ekiro kikuru kirungi mugende musemerewe muhonda maka mugore byo kurya mujware imyenda misya muzo mukanisa mumuhimbise mumuhereze biconco nkoko abamajya bagizere mumuhimbise muhereze biconco byo kusima konke kikuru munonga mutagumukibi abazire ababana bari omashomero behananjerzibwe ngo mukujaguza amazarwa ga mukama barye kace barukwe barira bamanye ngunyensi yeruho omakura gandi Right Reverend Dan Zoreka Bishop w'ubureberezi obwacincizi yahiga abantu okugira rukunde y'amazima na no kuretaho obusinjo muri batahi babo ombwiro bwa Nohiri. Mureke twimuke tukore ko turi gukora icyo kubanza nitutunga ibintu bingi byo kutwera omaka gaitu ebyo kurya entasya esente aza tubona kubaje tushomesa abana twombeka obutaho burungi tukora business turi kukolesa biruhanga yatuherize kandi turire no muranga gwa mukuru w'ihanga abe yinamataka make tubase kukolera hebyo biri kubasa kutugasira okutunga ente okutunga enkoko okukora business erabase kutahiza. Bishop Zoreka yahiga abanya-Uganda okukora namani bareke kushisha obwire kandi batomo nkore huru ya mukuru w'ihange yo kubinga obworo obwe bari kukozesa je bintu ebiruhanga yabahire kandi habwire minyeto okwerinda kavuyo mbwire bw'akaruru nyenda kurabure minyeto batija kwejwanzya omu bintu byo kurabanisamu okutora nabebembezi ebyo kuza omubukuyeje manyabakaba bari kwenda karuru bakabebembeza omubyo kutaho obuvuyo apana. Bishop Zoreka yahabura abantu kutora nabebembeza bari kubasa batari abari kujumirana okurwanana no gukora bitine mugasho ngo kwiyaho baronda bebembezi abararwanse okukira munongo burubwenguzi. Mureke twena tube omuntu abe mulinzi wa mugenzi we tutora nabebembeza abo turi kukunda turwanise kigambo cyenguzi omukutugirwa sente zo kutora nabebembezi tutora nabebembezi abo turi kubasa nibwihanga ryitu rya Uganda iragenda omumisho. Amakuru agagasha kwa Ben Muhozi na Ukweza Wilfred.